أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله عز وجل أذكركم بقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بقوله قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. In mahuli niya mga palanggungan mulia haagama Islam. In Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda hamok ding ha mga kabtangan niya bilang pagpatumtum hakato niyo katan mga ummat pilihan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya in kita niyo makaanib ding ha mga parkala amuyin di kababayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala sarta mangdahi kato paamuin hikarugal hikamul ka sin Allahu tabaraka wa ta'ala. In Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran nagpatumtum hamasaniya hasupaya ramayan in tiap-tiap siulagan mahimati sin panghindo sin agama Islam. Amuin makabatok sila maun paparkala karidaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Sarta makatangkis sila ring hauno na pianglangan di kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Dahil hamakabtangan mulia sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin Rasul sin Allahu Ta'ala wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala di siya magkabtangan mangguwa ding ha akal pikilan niya atawakan bangguwa ding hawa nafsu niya. Arapun in kabtangan magguwa ding harila niya inyan wahi ring ha Allahu Tabaraka wa Ta'ala maun kaniya. Manunjo ki sining kabtangan magguwa ding harila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ini panghindo ding ha Allahu Tabaraka wa Ta'ala sarta padduman sin tiap-tiap siulagan nag-aagama Islam paliharan pag-iman pag-agama sin Tuhan Rabbul Alamin. In Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in aginiya salasatun la yadkhuluna al-jannata abada. Salasatun la yadkhuluna al-jannata abada. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun atas tu parkala sin manusia tu ginisan dahil ha mga bangsa manusia la yadkhuluna al-jannata abada. In mga sila ini di tuod sila makasud surga salama-lama. Rasul in namaita sallallahu alaihi wasallam sin kabtangan ini balikan ko bukon kabtangan sin mga ulama sin mga kaguruhan sa ini guwa deng harila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabbuton ko in mga parkala ini although tama sabbot katan sabab to inasabot sin Nabi hamuok deng hatu hadja in bisarahun taha adlaw ini. Habayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di long na makasud sila ini surga salama-lama. Into panagna nasabot sin Nabi long na ad-dayyus. Ika-isa ad-dayyus. Hikarwa warrajilatu minan nisa. Hikatu wa mudminul khamar. Tu parkala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang into ini di makapagtawbat patuhan Rabbul Alamin hari pa sila muklas deng hadunya muy paadlaw kana tantuin sila ini di makasud surga salama-lama long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habog deng ha mga tu nasabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makasud surga salama-lama amuna in pagtawagon ad-dayyus. Ad-dayyus. In kabtangan dayus in ini kamaumuhan pagkarunguan na to. Masa nakauna bangsata pag-usalon pagpakayon in kabtangan ini. On kay iba na magpangdayus sa pagkahinya. Dayus tong nahikuan ini. Sa bisa nila in kabtangan ini di nila kapahaman in kamaksuran bang uning pagtagon dayus. Amo yan mga tay manguda agama Islam.
Karena indayus long sin Nabi, di siya makasudsura. Salama-lama, bang di makapagtawat. Hari pa siya muklas ng hadunya ini, di siya long sin Nabi makasudsura. Indayus, mga tayo, mga daara, ma Islam, lilay kato si mga ulama. Inari nila, indayus, huwa rajulu, alladhi yukirru fi ahlihi khubutha. Ay yarda lahum al-khubutha, yaskutu, anil fawahish, an su'il akhlaq, anit tasarrufatil mukhalifati lisyari'ah, allati yakumu biha ahluhu, zawjatuhu, banatuhu, wa ghairuhunna mimman taka'u mas'uliyatuhunna alaihi, fahuwa imma sakitun, la ya'nihim, aw la ya'nihi sya'nuhum, wa imma annahu radin an hadhil fawahish wa su'il akhlaq allati yakumna biha dzalika huwa ar-rajulu dayyus wa hadha yuaddi ila hirmanil jannah. Amuyadto inlilayan sin mga ulama amun labi maingat din ka to hapag agama paliharan papagyanun dayyus. In kahaw po ang singkab tangan sin mga ulama in dayyus long napagyanun. Amuna in hambuok usog. In pagtagon usog diha ini ama halom sinbay. Ama halom sinbay, long sinbaha sa padre de pamilya. Alladhi yukirru fi ahlihi khubutha, ay yarda lahum al-khubutha. Amuin ama halom sinbay. Amuin bang paamuhon siya in kawajiban. Magtarbiya ha kaanakan niya, ha anak asawa niya. Sa inhinang sintao ini, nagpasad, di mag-ino-ino, sin kakahinang kalumian, sin anak asawa niya. Piyasasaran, way pagparuli, sin kakahinang sa tulaat, labiluwa asawa niya, maun pa anak niya kababaihan, parkala, di kabayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, parkala sa lummi-lummi mangdahi paparkala zina wal iyadu billah, di mag-ino-ino inhama atawakan bana halom sin bay sin kakahinang kikita niya hinang sa tulaat sin asawa niya iwan sin anak niya kababaihan. Yarda lahum al-khubusa, insa kaula-ula rida na sila hahinang sin mga anak asawa nila parkala di kawayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Yaskutu anil fawahish, an su'il akhlaq, dumuhong nasadya siya, di na magkaywa, hakikita nin anak asawa na himhinang sin parkala fawahish, parkala sa lummi-lummi, di kawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. An su'il akhlaq, damikyan kikita niya, in pangaddatan mangi, haasawa niya, hakaanakan niya, sa di magparuli, magbisu-bisu hadja, kikita niya, manunjuki sin karida niya, karena di na siya magino-ino, sin kakahinang kangian, sin anak asawa niya. Amo ini mga tay manghud haara ma Islam, in pag-iyanon dayus, habayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannata abada, di tuod sila makasudsura sa lama-lama. Hambog din hato, balikan ko, amo na in pagtagon dayus. In dayus, nasabot ta na kaina, nasabot ta na hain doon, halilayan sin mga ulama. Kiyawa daring hakabtangan sin jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amo na in usog, magpasad ha anak asawa niya, himihinang sin sa tulaat, di kawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, pasaran niya, di makapagtaat, patuhan dabul alamin, kikita niya in kakahinang kalumian sin anak asawa niya, sa magbutawiso, magpasad na sadya. Arakala law sin mga ulama, in siya rida na, ahinang kakahinang kalumian sin anak asawa niya. In pagtawag kanya dayus, in dayus law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang di magkapagtawat, manuituyan pa apinar ka jahannam, di na siya makasudsura sa lama-lama. Amuyad to mga katawtay manghuran haara ma Islam. Bisara ko ini karna mataod din kato niyo.
Alhamdulillah, mataod na nag-iibadat patuhan Rabbul Alamin. Tiap-tiap bay sin mga naggugulalbang sa muslimin aw nahjaring kanila mukdoa nagtatag-ipon pa Allah tabaraka wa taala. Sa di takapailuhan, mataod anak apu halom sin pamaybay. Sampay sin kaasawahan nila, masi-masi si musulang pakawayaan sin Allah tabaraka wa taala. Amun ikaw ama halom sin bay, nag-iibadat kau, nagsasambahayang 5 waktu. Dum adlaw ko pa masjid, sumujud, rumuko pa Allah tabaraka wa ta'ala. Mamarahin na baran mo na hadjen hiyaon mo, dahil hakamudaratan, haapinar ka jahannam. Nahinang murabahain kawajiban mo, bilang ama halawm sin pamaybay. Sabab ikaw in aasumuhon, tanggung jawab hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ayaw kau imian long mo nagsasambahayang da ako, nagpupuasara ako pagbuhat Ramadan, nagahadji ako, nakapilan ako, nagtumbang bing pa Baitullahil Haram, nagjajakat ako sin pangalta ko, hari na kau magparuli sin kakahinang kangian sin anak asawa mo, mamarahin na ba yadu kasuod mo surga, tay manghuda aga maistam tumtuma, in ikaw naraak sin Allah tabaraka wa ta'ala, aparman sin Tuhan Rabbul Alamin, tungod pa mga bariman kaaman alam sin bay, panawag-tawag sin Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amo inin partawagan sin Allah tabaraka wa ta'ala ha mga bariman ama halom sin bay. In agisin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladina amanu. O kamu mga bariman na mamarat saya gawot patuhan Rabbul Alamin. In panawag-tawag sin Allah ta'ala bariman, yari in panawag-tawag niya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ibot lang sin Allah ta'ala mga bariman, in ayat ini khitab pakaamaan. Khitab pakaamaan amon tagapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun kawajiban niyo pa anak asawa niyo. Parman sin Allah ta'ala ku anfusakum. Ado hawna niyo, tamingin niyo inggin hawawaran niyo, wa ahlikum iban sin anak asawa niyo, daing haapinar ka jahannam. Tamingin niyo, biyarin pagtaming, tarbiyahan niyo in anak asawa niyo. Labiluwa inggin hawawaran mo, tungod pabagtag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala. Daaka in anak asawa mo tumunay sin kawajiban niya patuhan na Rabbul Alamin. Papagsambahay nga 5 waktu, papagtabo na sin aurat nila, inyan daakan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hakaamaan, hipasampay ha anak asawa nila in mga raakan ini, hasupaya mahawon mo ingin hawawaran mo, damikyan mahawon mo in anak asawa mo, daing haapinar ka jahannam. Amuyadto in kawajiban sin tiap-tiap ama halom sin kauman, ama halom sin pamaybay, ikaw in tanggung jawab, hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Bang di mayaw in anak asawa mo, kay mo sa sanglitan, bang kimangi in anak asawa mo, karena sin papagsad mo, ikaw in blaymun hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala, minsan pa in kaaunan mo, nagsasambahayang 5 waktu, bang in parkala kawajiban pa anak asawa, piyasasaran mo, wala mo iupiksa, in ikaw lapud labay, deng ha mga tao hitilakbo, paapinar ka jahannam wal iyadu billah. Karna amuyan imbayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod padayos amunain kaamaan magpasad sin kakahinang sin anak asawa hinang sa tulaat di kabayaan sin Allah tabaraka wa taala labiluwa na parkala mangdahi pajina in ini kya wajiban kau tuod magpatumtum kadilaya kau ama halom sin pamaybay. Karena long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. In katan kamu yan long sin Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam aun san kawajiban niyo. Aun amanat yukbal kanu sin Allah tabaraka wa taala. Amun napatut niyo piksaon, paliharaon in mga halawman niyo. Sarta in kamu yan long sin Allah tabaraka long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aasubuhun na sin Allah taala. Tungod paamuin yan amanat tiyukbal kanyo sin Allah ta'ala hipapaupiksa kanyo
mga tay manghuda agama Islam, kawajiban sin tiap-tiap kaamaan in paliharaon nato, in ginhawaran nato, lapay in ahli nato, daing haamuin kamudaratan di hadunya, labi luwa kamudaratan haadlaw gana-gana. Mga palanggungan kumulya ha agama Islam. Sabuton ko manyu tiyo indeng ha mga kakahinang sin katawtay manghuran kababaihan sabmayta in ini kawajiban sin tiap-tiap ama halom sin kauman in subay na to sila tarbiyahon hipasampay na to kanila in banda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabmayta bukon in kawajiban maghadir haadlaw jumaat biha ini in kababaihan kita niyo kausugan dahil hasabab to kita niyo indaran magpakarungog sin wasiat sin kaguruhan banda sin Quran banda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kawajiban kato niyo indiyo mugta hipasampay ta ha mga sila habay anak asawa ta amun wala kya wajiban pa masjid. Arapon bangin sila mabaya pa masjid. Hadi makamudarat hakausugan inyad to makajari kanila. Arapon kita niyo kausugan in kya wajiban. Sabiad to khitab ko ini pa mga kita niyo kausugan hasupaya marana to ingkabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa anak asawa nato ba't sila makaanib paparkala sa baban hikitilakbo kanila pa apinar ka jahannam. Karna bang niyo pagkatumtuman inkabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawag to pag-Isra wal Mi'raj si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag-uwi niya na pag-Isra wal Mi'raj, haalupan sing kasahabatan niya. In niya ittala'tun nar ay ittala'tu fin nar fa inni ra'aitu akthara ahli nar an-nisaa wal aghniya. Imbayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam haalupan sing kasahabatan niya. Pag-uwi niya nga pag-Mi'raj in niya mbiya kato nakalingi nakasib nakaatud ako paapinar ka jahannam hawak to pag-Mi'raj ko. Fa inni ra'aitu akthara ahli nar an-nisaa wal agniya. In niya sabun nato din ako kita ko. In sa taud-taud na halawman sin apinar ka jahannam sa taud-taud na luon sin narka law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisaa wal agniya bangsa kababaihan iwan nasin mga sila rayahan. Amuyad to inbayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harukaing riwayat haalupan sin mga kababaihan hamasaniya in niya ittala'tu fin nar fa inni ra'aitu kunna akthara ahlin nar. Nakasib ako, nakalingi ako, nakaatud ako pa apinar ka jahannam hawak to pag Mi'raj kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabun nato din ako kita ta kamu kababaihan kamu in sa taud-taud luon sin apinar ka jahannam. Amuyad tin baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabi ito mga tayo manghuda agama Islam. Uno bahain sa baban may mataud kababaihan ha apinar ka jahannam. Amo ini inhatihon nato taynghugan nato ingkabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya hikapasampay nato ha anak asawa nato supaya sila makaanib din haparkala mangdahi kanila paapinar ka jahannam. Kaya baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hamanga sababan may mataud babay hapinar ka jahannam in sin Nabi sallallahu alaihi wasallam syarra nisaikum al-mutabarrijat. Syarra nisaikum al-mutabarrijat nisaun kasiyat ariyat rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam insangi na babae niyo insangi na din hamanga kababaihan niyo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam al mutabarrijat amuna in mga babae al mutabarrijat. In mutabarrijat nisaun kasiyat ariyat babae nagtatamong
sa sumagawa biada naghuhubo amo yadto in babae mutabarrijat. Babae gumawa din hapamayway nila. Gumawa pagkain di misan magtabon sin aurat nila. Nagtatamong sa panamong bukon panamong kawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Panamong laog sin nabi nagtatamong dasabya da naghuhubo. Amo yadto invite kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kababaihan way pagparuli sin pagtamong nila minsan pari kawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. In pagtamong nila amo rayadto in akaron nila karna kawayaan sin hawa nafsu nila. Way pagparuri sin akhirat, way pagparuri sin sara sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amon ikaw, ama, halaw sin bay, kita mo yung anak asawa mo, gimuha din halawang bay mo. Kita mo na mong sin panamong di kabayaan sin Allah ta'ala. Ando, pagpatumtum kamo kanila, paglang kamo kanila, karna bukon hadya sila hilarok panarka, sampay sin kamo nagpasad, mabilang kamo ring ha mga tao hikasud pa ikadalak po pa pinarka jahannam wal iyadu billah. Amuyad tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam urubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Ada kala nagtatamong di hadunya sa sumagawa haadlaw kana haadlaw akhirat naguhubo da sila mayta wala sila nagtamong sin panamong doon haaturan kawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amo yan, mga tay, manghudaara ma Islam. Siyabot ko ini, supaya kita niyo makaanib. Dahil mga parkala, di kawayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa maon din kato, ni walhamdulillah, summa alhamdulillah, nag-iibadat patuhan na bulalamin sa tungod pagkawajiban pa anak asawa nila, mataod magka-fail din kato niyo. Sa mayta, sin pagparakab, lasahan anak asawa, amo in mangdahi hangkan himinang sin parkala, di kawayan sin Allah, di na sila magparul. Karna malasa, mabuga kapag amahan in anak asawa. Tay manguda aga ma Islam, in pag-ama mo kanila, karna nakasulang hasara sin Tuhan, amo yatin lasa sa bunal, hapangatod sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sabdi ka mabaya in anak asawa mo, hilarok pa apinar ka jahannam, mabaya ka mo mag-unay-unay iban anak asawa mo. Di hadon niya, labi luwa mag-unay-unay iban anak asawa mo, halaw mansur ka sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amo yan tuin sa baban panagnaan, hangkan na mataod ng hakababaihan, hipagkatilakbo pa apinar ka jahannam, habay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa taod-taod na babae, sa taod-taod na luon sin narka, amo na in bangsa kababaihan. Hikarwa mga tay manghuda ara ma Islam, biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amo na in pagtawag al-washimat, al-mustawshimat. La'anallahu al-washimat, al-mustawshimat. Biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anat na sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Hati sin la'na, maktu'un minar rahmah. Bugto na ring haulong harahmat sin Allahu ta'ala. Bang di nakaulungan sin Allahu ta'ala yung babaian atau inusog yan, walhasil, karuwalan na siya, kabungsiyan sa sin Allahu ta'ala. Sabing pagtaon la'na, bugto na ring haulong sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Nakadtoy ko no tayo manghudaara ma Islam, bangin ikaw ri nakaulungan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Minsan pa kaw kiaulungan na sin mano siya haliw ko pandunya, bangin Allahu tabaraka wa ta'ala, marugal kay mo, mabungsi kay mo, way nakapusan mo dunya akhirat, magkangi na ingkahalan mo di hadunya, labi luwa majurja na nakauha adlaw ka na kana. Nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalaknat sin Allahu ta'ala. Long sin bahasa ta, piyagmumulkaan sin Allahu ta'ala. In babae alwashimat, babae nagtatatu. Babae nagtatatu. Wal mustawsimat, iwan sin nagpapatatu. Babae nagtatatu, iwan nagpapatatu. Piyagmumulkaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Ini bang tabistahon, bang takitaon, nanamon, parkala sibi-sibi na parkala manahuta pangatod ta. Hadda kumantatu, mahinang parsa bani kamul ka sin Allah ta'ala, ho untay manguda ara ma Islam. Di mabayain Allah tabaraka wa ta'ala, habang sa muslimin, in siming udahinang kalummian si mga sila nagkukupur pa Allah tabaraka wa ta'ala.
In pagtato, sibo da usog babae in hinihiyaram sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hiyaram sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukun hat haram pagmulkaan sin Allah ta'ala in tao nagtatato. Babae na mayan, usog na mayan. Mga tay manghudaa ka Islam. Nasabot ko yung ramik yan sa mayta. Hamasa na to bihayaon bukun hadya sila mga satro, mga kafir in himihinang biyaya. Habi ini. Mataod ding hawang sata, simisingod na himihinang sin parkala di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Makasingod na yung kaanakan natuhay ng si mga artista. Bang magtatuin mga artista, magtatuin kaanakan na to. Bang kita niyo bukon majaga, tay manghudaa ka Islam, bukon hadya anak asawa nato hitalak pupapinar ka jahannam. Lapayin kita niyo, bang kita nagpasada kaanakan na to. Sin bago ini, di hasambuanga. Di hadaira sambuanga. Aon na nagpo-post sa mga social media, amo in design tattoo para ha mga Muslim kuno, ha mga Muslim brothers and sisters. Biyaway ta dito hadto. Design tattoo para ha mga tay manghudlong na Muslim usog babae. Atin niya mataod din hakaanakan Muslim nagpapatato. Manjari biutang in design niya to. Pagka Muslim lang na yung kabataan ini, in design biutang mga bismillah. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Hipagtato si makaanakan. Magtupa amok lugar, tatuan sila sin kallam sin Allah tabaraka wa ta'ala. Minsan da Quran mahamul liya, ayat sin Allah ta'ala. Intiyato mo pabaran mo, haram na yung hukuman niya. Amo yan, matay mo da agama Islam. Di kaingatan sin kamatauran din kato niyo. Amun wala kya sakupan sin kamatauran kaamaan. Wala nila kaya ingatan ng kaanakan nila himinang simparkala di karidaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Abay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyagmumulkaan sin Allah ta'ala, in babae nagtatato, iban sin nagpapatato. Amon siya nagtato, iban nagpatato, piyagmumulkaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. In pangasubo, amuin mga sila nakapagtato. Hamasa nagkauna, nagbumula og patawiyaw. At taon mga balik Islam, alhamdulillah, nakapagbalik Islam. Hamasahagwa pa sila sin Islam, nagtatato sila simbaran nila. Habiyaon nakapagtawbat na sila. Nagbalik Islam na sila. In pangasobo, uno baha, kaunahan pa nila igon, in tato hawaran nila. Bang maig, maluhay igon, hipaig mo. Arapon bang di na maig, hatat kala, ini ikaw nagtawbat na pa Allah tabaraka wa ta'ala, wayroon na blaman kay mo sin Allah tabaraka wa ta'ala. Maapun na kaw sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yan tayo maudaa ka Islam. In tato, mataod batiyo, inyan hiyaram na sin Allah tabaraka wa ta'ala, karna inyan bukun kakahinang sin nga ko Muslim, nga ko bariman pa Allah tabaraka wa ta'ala, arapon inyan, kakahinang si mga sila, piyagmumulkaan sin Allah tabaraka wa ta'ala, wala nag-aagama, haagama Islam, minsan pabiyadiin, insub, iban baya, musimingod ha mga artista, hanganin ikaw nag-iiman pa Allah tabaraka wa ta'ala, ibot-ibot, ayaw mo nunuri, in hawa nafsu mo, mangdahi kay mo, pamulka sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amo yad to mga taymanghud haagama Islam, inday ha mga nasabot, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hipasampay ta ini, ha anak asawata, ha mga anakunta, ha paupang tungod ta, laulasya ta, wala nakapaham sin hukuman ini. Sabmay ta impanghati nila, mga parkala sibi-sibi, sa tuan, malagbusay ni hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hikatu mga tay manghuda agama Islam, ding ha mga di kabayaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinangon sin tiap-tiap babae, lapay na yung kausugan, amunain lang na alwasila wal mustawsila. Laanan Nabi sallallahu alaihi wasallam alwasila wal mustawsila. Liya la'nat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in babae magsusugpat sin buhok niya amun artificial hair pagyanon. Wal mustawsila, iban sin babae magbungutang buhok-buhok at tawagan wig maun papagkahin niya inyad to di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sabot diin babae sa may kamatauran, magbutang wig, magsugpat si mga buhok nila, sugpatan, ang pasugpatan, magpalingkat, hapangatod sin mahadya na,
inyad to di kabayaan sin Allah Ta'ala, karena long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laanan nabiyo, piyagmumulkan, lialanat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babae, magbutang artificial hair, magsugpat sin buhok nila, atawakan magbuhok duhain, ding habuhok nila kari asali. Sibo da usog iban babae. Pagtawag di wig, amun wig yan di makajari usalon sin tiap-tiap hang katuring kato niyo, amuin magpalingkat, ampa magpalingkat sin parkala di kabayaan sin Allahu tabaraka wa taala. Amo yan mga tay manghuda aramay sa namikyan ni maparkala ini, magaan hapangatod sin kaanakan, sin katong tay manghuran, way nila kaingatan, bat mulka ring Allahu taala madawhat nila, bang sila himihinang haini. Damikyan mga tay manghuda aramay istam, sabuton ko, hindi kabayaan sin Allahu tabaraka wa taala, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Lialaknat sin Allahu tabaraka wa taala im mga babae, an-namisat, magsusu-su sin kilay. Magsusu-su sin kilay, iban si magpasu-su sin kilay. Amo ini, kamatawran damikyan, bangkaw kimita, haka hotel-hotelan bang aon pagtiyaon, ing katawtay manghuranta kababaihan, yaon na siuso-suaning kilay, yaon na iigin kilay, jagantian sin pensil, amo yan yung kamatauran. Bangsa ta, hamasabi hayaon si misingo dahinang si mga artista, parkala, di kabayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Mga tay manghudaa, mga islam, mang tari masabot yung mga parkala, biha ini, ko no pabaha, makapagtawat, ing katawtay manghuran na to kababaihan, bang tar silari langon sin parkala ini. Atawakan bang in kaguruhan, kaulamaan, magbutabiso na hadya, di na magparuli, sin parkala, sin anak asawa nila, iban sin tao halom sin kauman nila, iban sin mga raayat, bang sa muslimin halom sin hula, di nila sabuton hatas sin mimbar mga parkala ini, biadiin makasayon katawtay manghuranta kababaihan. Abiyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam balikan ko, lialaknat sin Allahu ta'ala in babae magsusu-su sin kilay. Iba na si magpasu-su sin kilay. Di an kabayaan. Amo yan itong mga tayo manghuda aramay islam. Tamikyan, parkala si Messi pangatudta. Sa malagguin mulka sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amo yan ito, inipasampay na to. Hakaasawahan na to. Hakaanakan na to kababaihan. In ayaw sila himinang sin parkala ini. Karena in parkala ini di kabayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, bukun hajari kabayaan sin Allahu ta'ala, sa mangdahi hikamulka sin Allah kanila, hikararuk kanila papinarka jahannam, damikyan ini kau ama, nagpasad, kaya ingatan mo in hukuman, sin Tuhan Rabbul Alamin, kikita mo anak asawa mo, imihinang sin parkala ini, di kau maglang kanila, damikyan lamud kau ring hamanga, karwalan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ballagha risala wa adda al amana wa nasaha al ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Mga palanggungan haarama Islam, in katan nasabot tahay do nyadto inyadto ring ha mga kabtangan gimwa deng hakabtangan mulya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang pagpaani bakato niyo katan in mura-murahan kita niyo malappas deng hamurka sin Allah tabaraka wa taala, sarta haunun na to, tamingan na to, ingin hawaran na to, lapay in anak asawa na to, kaum kaluwarga na to, deng hakabinsanaan haadlaw kana karna kita niyo in wajiban sin Allah tabaraka wa taala magtarbiya ha anak asawa na to, sarta kita niyo in tanggung jawab hahadarat sin Allah tabaraka wa taala, ayaw kita magluman-luman
ayaw palabihon in pagparakagha anak asawa, deng haparkala amuin di karidaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Magmuhot-muhot kita nyukatan, magsama-sama, tabiyahon na to, inanak asawa na to, himinang sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta umanib deng haparkala di kabayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, murah-murahan madawhat na to inrida iwan ulong sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah minal mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamirik wattiba'i sunnati nabiyyik wajsinabi nawahi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ala salatikum yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. So istaqimu sufufakum baina taswiyatas sufuf min tamamis salah wa la takhtalifu asabani asabakumullah. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله السلام عليكم وعلى آله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله كما صليت على كما باركت على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.